long drugs kinep long MSc sangpi kadom tirang piari deng pen clinic and diagnostic kimi kangpu Lahorijan Nirmarti estate along inut kiti tanga bangarpum kilong Karbing long life prime time birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha Khatkati police station ang kang kedam tang thang ni phai kep arni kang sam por phai near kep apor police atum kai ki ason ki ton ki lang sai ki do bomahut ihum basalong pen drugs kinep dun long Police atum pen ki than pona tengke ihum Dimapur pen Longleng Network Travel Bus AR026321 along Khatkati police naka checking aporahut kakuruk dun pen inut arideng along heroin long ponlo Labang solong inut moba phom asupo khamba phom artaningkan plikebra kithom ahem Nagaland Yengching district Longleng busi pangthek ponlo kinep long drugs kadukave gram kebra togbor pli nerkep highway ando Lapen labang so sai long bukajan CI Manjit tirang SI Dipak Lahon SI Swamdon Swargyari napen police staff tung kachirap kachitudun pensi pachun ponlo kido anason khatkati police tung chirap chitudun si pachun dinlo bukajan penanan tirang karbing long lang Hanjang lang so hawar pendang lok adung arayalong kisodet araratum akisu ang thek klardak kipalong ponja phan pulote diagnostic asai pensi kupi kosonma ang thek longpon lo lapen avi ang thek ansitame kilong pon ateng pensi doktor atum se kelang asai claim pon lo bonta warsai kadure pen ajok sai jok jepen pinang an ka hilo sitame damnang kok titisi ki onglo bonta pini bangso warsai kasik sakpen kipajoy kejia phanpura hanjang lang suai hithia dung Essence Healthcare mate clinic and diagnostic mi ingpu ponlo sonsi jai megalong rupsing rong pia hin pensi aluhi pachini pon aluhi aman pen MSc sangpi kadom terangpi KCS klembang sarat be KCS klembang diliram terang pendanglok ki ong dung atum chetong dununti bangso diagnostic along kiso kilang ponje tum lage Dr. Harbamon ingti kathar Dr. Padmasri ronghang pilapen Ladakh CBC with PBS LFT KFT serum electrolytes ECG TFT FNAC lapen urine test hei hui kilang pona varsai long ponji lasi hawar ki doara lapen tibok tirai tu tong sikot pen kisu ka chelang phan varsai ki thu pi pona pot kachi tong duna tuma hin pen Dr. Harbamon ingti kathar phan churu pajir pon bali pathar pen project terang karbin long life Khatkati police station ang kang kedam tang thang ni phai kep arni kang sam por phai trok apor malom Lahorijan Nirmal T estate mate sa biria longpen inut pinso ki thitang bangarpum kilong pon Raikom sai khia tumahin pen kilong lok ki thitang bangarpum aputhak ke than pon atengke artaning kan ingkora ke thop pen ingkora pho malomsi doji pusi than pon ki thitang bangarpum aphan maduta kachinia bang ka vedera jok Khatkati police station along ponsi postmortem aphan sai deng ponlo jongsi komania hem isiang bongpen abang ka vederason do lapen hem chililirek ason do pulote Khatkati police station along an chihumri pen kachibirta japhan raikom sai khia tumahin pen pachini pon bukajan pen anantirang karbing long lai Uttar Borbil Police Outpost ke parlo Kamarti soa rong adung Hematovar Krong Plialong Hormu ke pon LP atra ke patong pirajok Adimalong amat inut Ningkan kre troksi pinsoso Arche tokbi Adimalong amat aprantam juilo Pini arni kangsam porphai priya pormalom Uttar Borbil Police Outpost ke parlo Phulonia hithipen Phuloni Gas Agency adaklong ihum Hormu ke ponagari AS 2767462 LP truck towaralong cycle ke bom Phuloni longki hanse rong amikar Bikrom tok bilapen
ka krung rong pipia sopo arche tokbi aphan anung pen men ki patong phirajok adim long amat apran dam nang juilo bangso puthak te bok tirai mate ki thek dun long tumpen ki patong atra phan nepdun si uttar borbil police outpost halong birta pali damlung birta ki pali ateng pen adim along an raikom sai khia tum pali dam si ki thita bangar pum lapen truck aphan chipari deng si outpost along an pondet lo phuloni pen dirchuna rong pi carbing long lai Pini prime time berta kala pansi kang ton poniglo kardong